Nikita, Kaj? ja снимаю. Молодец. Ты нам сказал, что ты научил. Что я научил? Да. Так. Привет. Привет. Тоже живу. Так. Как дела? To tudi moraš vesti. Ja, seveda ne, ampak kaj si se naučil na našem taboru? Rusko, če poveš. В ручni. V ruščini, ja, pod svoje. Я научился, как делать палатку, как разжигать огонь. По Феликсам научил. По-русски? Так, что еще научился? Как посправить, как убрать комнату. Dobro. Šotor, ja. Ну, потом... Komnata je stanovanje, a ne? Ja. Čakaj, ne vem, kaj sem jaz naučil. Da si pozabil? Seveda sem pozabil. Gremo po vrsti. Как делать хлеб, Da, как разжигать огонь. To sem že rekel. da. Так, Kje zvrvijo? как стрелять из автомата, Da. как стрелять из винтовки, как стрелять из пистола, как стрелять из арбалета. И как стрелять из лука. То. Dobro. И Хорошо. как делать палатку. Хорошо, da. То и то. Vozli? Vozli? Povej, kaj si Еще я se... научился, как сделать разные виды узлов. Еще как притягивать веревку на два дерева. Тоже как спасать человека, когда у него рана. Хорошо. Dobro. Хорошо. Прикройте наше! Я махорку! Ти не голку не Jakob, ti si bil vodja skupine, kjere? Druge, a ne? Ja. Čeprav nisem bil vodja, ampak je vsak delal, koliko je treba. Jaz sem par stvari povedal, tako da noben ni bil vodja, ampak smo vsi delali skupaj v timu. Ok, lepo. To si dobro rekel, super. V bistvu naredili smo zelo najprej 5 cm samih vej. Eno do druge? Ja, pa smo pa še približno 20 do 30 cm smo samo prekrivali najprej smo zelo veliko igelc dali, Ja. pol smo dali veje z listi, suho listje, pol smo pa še metal gor, Kar ste dobili pod rokami, a ne? Super. Bomo pa preizkusili, kako ste dobro naredili z vodo, a ne? Ja. Ok. Upam, da me ne bo premočilo. Glede na ko tukaj gledam, je tukaj spodaj, bi se kaj premočilo, tlej gori pa ne. Načeloma ne. Tako da me ne bo glih zalil neki. Bomo videli, super. Hvala ti. Ok, Aleks, ti si bil vodja prve skupine. Povej nam, prosim, kako ste se lotili izgradnje bivaka? Najprej smo dali talčega, pa smo pogledali, če je dosti trdan. Kaj ste pravzaprav čisto na začetku? To prepričam. Pozdrav za mamice! Hej, mamice, živijo! Zdravo! Super! Še kdo pozdrav mami? Ja! Živijo mami, pošel v Julije, v imenu, živijo mami! Živijo! Čau!
Pozdravimo mamico, pa očeta. Ja? No, lepo, pozdravimo. Мам, брат, сестра, привет. Привет, tovariši. 3-4, zdaj začnemo. Ste pripravljeni? Ne slišim. Ok, 3-4, zdaj. Vsi komarji, jo? Ste pripravljeni? Pejte bliže. Kaj se bojite en drugega? Se niste kužni? Pa gremo bliže. Gremo še malo bliže, dajmo. Professional kung fu. Pripravljeni? Pozor. Zdaj! Pripravljeni? Pozor. 3-4, zdaj! Pripravljeni? Pozor. Zdaj! Končano. Pripravljeni? Pozor. Zdaj! Kdo je prvi?